svima i danas sam odlučila da vam snimim. What's up? Želim više da govorim. Ćao svima, ja sam Jasmina i dobrodošli nazad na moj kanal, ali ako ste novi na mom kanalu, dobrodošli i ja sam Jasmina. Danas sam odlučila da vam snimim jedan video koji sam vam obećala prije mjesec dana, znači bukvalno prije mjesec dana. Možda neki znaju, možda i ne znaju. Ja sam taj video bilo objavila, ali pošto mi se nije svidjela ni kvaliteta videa, nisam se ni ja sama sebi svidjela, niti mi se svidjelo sadržaj videa. Ja sam taj video obrisala, odnosno stavila ga na privatno, ali to vam isto dođe. E sad, o kojem se video radi? Radi se o tom videu u kojem ću ja da govorim što ja mislim o popularnim balkanskim trendovima, odnosno trendovima koji su trenutno popularni na Balkanu. What? Dođe na isto. Ja ne živim na Balkanu i ne znam koji su trenutno dole popularni trendovi. Ja sam zamolila vas na Instagramu da mi šaljete slike što ste vi to i uradili i pomogli mi. So, thanks. Da, i prije što počnemo sa videom želim da vam kažem da se, odnosno da vam se izvinem na svjetlosti, na pozadini, na ostalim stvarima. Znači sada je 9 sat i ja stvarno ne mogu da stignem od škole da snimam ranije. Jednostavno dođem iz škole dok 9 sati. Uglavnom, sorry na izgledu i na svemu tome, ali valjda može proći. I da, još nešto. Znači, svako ima svoje mišljenje, pa tako i ja. Ne želim da se neko uvrijedi ili da prestane nositi nešto zbog toga što sam ja rekla ovako ili onako, tako da svako ima svoje mišljenje i ovo su moja mišljenja. Nešto što ste mi najviše slali jesu Adidas Superstar patike. E sad, šta ja mislim o tim patikama? Te patike su vrh, znači predobre patike. I ovdje su strašno popularne, znači bukvalno svaka druga osoba ih na ulici ima. I zbog tog razloga ja ih ne bi ni kupila, ali ako bi ih kupila bi u Army Green boji ili ono sa onim sivim nijansama, tako da, jaz. Sljedeće jesu, kako vi kažete, Zorana pletenice. To nisu Zorana pletenice, to su Kim Kardashian pletenice koje se zovu Dubish, Double. Uglavnom to su pletenice koje idu ovako pozadi i znači ako normalne pletenice vi pletete ovako, ove pletenice Kim Kardashian pletete znači samo na drugu stranu i to je to što ih čini posebnim. E sad, šta ja mislim o tim pletenicama? Pa ako me pratite na Instagramu, a posebno na Snapchatu, znate šta ja mislim o tim pletenicama. Znači na početku mi je mama pravila, sad sam ja naučila se i bukvalno, ponedjeljak i utorak imam ravnu kosu, srijedu, četvrtak, petak, subotu i nedelju ja imam te pletenice, jednostavno, nije što me kosa prljava ili raščupana ili slično, nego jednostavno toliko je najlakše s njima i toliko fine izgledaju, tako da, yes! Karirani košulje na jeans, odnosno farmerke, odnosno plave pantole, whatever. Ne, meni se to nikako ne sviđa i nekako to mi je pokušaj nečega, a nije sad dovršeno, nekako mi to previše nađiđa, nekako su to je pretežno uvijek on je plavo-crveni nijanse, tako da to je nekako pokušaj nečega meni, a nije im završeno. Ako bi ja nosila tu kariranu košulju na farmerke, te plavi, odnosno jeans, whatever, ja bih nosila znači bijelu majicu i tu košulju bi svezala oko struka, znači ta bijela majica bi nekako istopla malo te boje i ublažila to nešto previše. Ili bih jednostavno nosila na crne ili bijele pantole, ja ih ne nosim tako često, nekako sam više isfurala, ali nemam ništa mržnje nego kad vidim djevojke da nose te košulje, znači zakopču ih za vrata skroz gore ili ostave jedno dugme i ispostave oko vrata one velike lančiće, znate bomber jakne. Bomber jakne su live, znači ja bukvalno imam 4 bomber jakne i to nije sve, planiram znači sigurno da kupim i još nekim drugim bojama, znači bukvalno bomber jakne su live, mogu uz sve, znači bukvalno uz sve, možete ih nositi uz suknje, uz pantole, uz šorc, uz helanke, uz haljine, uz sve. Znači u sve idu i možete ih nositi uz neku elegantnu kombinaciju, sportski ili daily, znači sve i toliko su dobre za ovaj sad period i jaz. Michael Kors torbe. Fake Michael Kors torbe, znači svi koji ste mi poslali Michael Kors torbu, ispred toga Michael Kors ste napisali fake. Ja možda shvatam da na Balkanu nema svugdje da se kupi original torba i da je teško naći i ako se nađe skupa je, jel? Ali ne, znači sam oblik te torbe meni nema logike, znači on ide ovako i plus nema gore rajfe šlo, znači mrzim torbe koji nemaju rajfe šlo, znači mrzim, šta neko mora da vidi šta ja imam u torbi, šta ako mi nešto ispadne ili ako mi neko nešto slučajno ukrade, znači ne. I ovdje je strašno ta torba bila popularna i imala je
dosta djevojaka je imalo. Bilo je par fake torbi, ali baš se vidi da je fake, jer ona izgleda lijepo. Što se mene tiče, ako vam se baš sviđa taj oblik i izgled te torbe, ja vam ne bi preporučila da vi kupite fake, mislim da niko ne želi da vam budu ona slova M, I, K, E, znači sve razbacana slova, baš se ono vidi i baš ružno izgleda. I ja mislim da ima puno boljih kvalitetnijih torbi na taj fazon, ali da nisu fake Michael Kors. A što se mene tiče, meni se ne sviđaju ni original, ni fake, tako da, jels. To je to što se tiče ovog prvog dijela, govorim prvog dijela zato što ako vam se svidio ovaj video, ja ću napraviti drugi dio jer ste mi puno slika slali, tako da, I ako želite da vidite šta ja to mislim o popularnim trendovima u Švedskoj, obavezno lajkujte ovaj video i komentarišite mi dole da ja to znam, mislim da je bilo zanimljivo da vidite šta je to popularno ovdje trenutno i šta ja mislim o tome. To je to, vidimo se u sljedećem videu, ćao!